Sa bulong naka viewers and ladies and gentlemen, tune in to this Fijian government Facebook platform for this live stream program coming to you live from Langi Estate as we anticipate the official launching of this 16 new public rental board housing to be officiated by the Honorable Prime Minister, Honorable Sitiveni Rabuka. And joining us this afternoon, the Fiji government live stream commentary team. On my left, Mr. Ratu Alesi, who will be commenting in the Itoke. And likewise on my right hand, Shilta will be communicating with you as proceedings in the Hindi language. नमस्कार और फिजी गवर्नमेंट के फेसबुक लाइव प्रसारण में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ सीधे जुड़े हुए रेवांगा जितू एस्टेट से, जहाँ कुछ ही देर में प्रधानमंत्री माननीय सितिवेनी रबुका लंगी पब्लिक रेंटल बोर्ड्स में 16 नए फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। Bersama-sama kami sama teman-teman menunggu dan Facebook page ni namatin tu na Fiji government Facebook page sa Rambul apa ni natin bikin din kan trabaho untuk main visibility utakin bikin din kan trabaho untuk main visibility doon singa doon singa ditay o yan isa na may dola tikin na napali tinikono na flats takili malabalik ko yan ni tinikono talaga na napali pero sana may taon na tiyo ay nakyan sana may dalawit yung dinday nama kimeran na may ulang ito kina may yuli noon naman yung Prime Minister Sitiveni. Yes, indeed, what should 16 new flats for 60 new families, and it's indeed a celebration for these 60 new families having to enter the new homes which has been brought to them with the help of government as part of government's housing policy. अगर हम लंगी एस्टेट के विकास के बारे में बातें करें तो पिछले वर्ष 36 फ्लैट्स का निर्माण हुआ था और इस वर्ष ये 16 नए फ्लैट्स का निर्माण करेंगे। Meron ko sa wari tratiko na balimin dalat ko ay tinikono na flats. Terus nunggu kamu mungkin andala bian terus nunggu kamu flats andala nambah isa oti sa sulitan na kini bali gaya sa may taman. Ya, dinday tinikono na bali na may dola. Meron ka tingnan ito ni matin ko yan ang nakatakan ni Bima Balataki tarna bali kabaru tak yan ay suraw-raw meron ni bisitag kinibatan tagi. Yes, again, ladies and gentlemen and viewers joining us live through this Fijian government Facebook platform, we welcome you again to this afternoon's proceedings as we witness for the first time the launching of the 60 new public rental board flats, which will be launched by the Honorable Prime Minister. और फिजी सरकार ने जितू लंगी एस्टेट के निरंतर विकास के लिए 2026-2027 के बजट में $1 मिलियन का समर्थन दिया है और इसके साथ साथ हमारी जो सरकार है ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स में अपना समर्थन देती रहती है। Sama rededor tumbar na redenival nakian na sa may quality ko nalakar sa may wandin din tratiko timpo ng ubal nakian sa may tawani baro takan public rental board. Yes, thank you again, Watsoni. We can see and right now with some footage of the project when it first started, and we also joined here with families and friends of the 16 new families that will be owning a new housing today.
और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, फीजी गवर्नमेंट लाइव के प्रसारण में कैसे कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये शुरू हुआ था। और अभी आप जैसे कि देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरह से जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये शुरू हुआ था, और आज एक 16 फ्लैट्स का जो बिल्डिंग है ये बनकर तैयार हो चुका है। Yes, this afternoon's officiation has also been joined by fellow government stakeholders, various ministries and departments that contributed in this collaboration of the 16 new public rental board flats. और अभी फिलहाल इस समय मेहमान और आमंत्रित अतिथियों का आगमन जारी है और कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। कुछ समय में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। As viewers joining us on the Fiji government Facebook platform, just for the record, government has invested $1.9 million in 2024 to 2025 with regards to public rental board, and in 2025 to 2026 $1.98 million. And this new year budget coming in 2026-2027, government will continue with its investment of $1 million allocation for public rental board. इस अवसर पर पब्लिक रेंटल बोर्ड के बोर्ड डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट और स्टाफ के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। Yes, we have a lot of things to say. Let us know. Facebook platform. We are bringing you live proceedings of the officiation program of the 16 new public rental board housing the flats as we await the Honorable Prime Minister's arrival at the Langi Estate. नमस्कार और फीजी गवर्नमेंट के फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ सीधे जुड़े हुए हैं रेवांगा के जितू एस्टेट से, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री माननीय सितिवेनी रंबुका लंगी पब्लिक रेंटल बोर्ड के 16 नए फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। Ko bili sinulungan ni may balotigi dito ko na flats na may karabisar tayo tingaki na sumbon dulu kaya sa ital tingwa may tostal nga na talaga ni bibo balat tayo ako sunubo ka ba tali na flats na makiti ko na tar sa tubay tal tingwa na kanituto wala
and sebagai labu yang nonton mati itu ni nonton lurus ngabuka om kini nonton lurus ngabuka bitu si bitu ke 2 million nonton labu tinggi kome balik itu kena katakan di biwa balik tak baru tak kena public rental board. Yes, indeed, Watson. We acknowledge the work that's been carried out by the public rental board, management, staff, contractors, development partners, and stakeholders for delivering this project. And we also thank residents for their patience and continued trust throughout the redevelopment process. As we can see, footage been replayed by our live stream team, showing work that's been done over months, and we thank PRB for the commitment towards housing development, affordable housing development in the country. और आज यहाँ बहुत ही खुशी भरा माहौल है, जबकि सिर्फ इमारत का उद्घाटन नहीं बल्कि परिवारों के लिए एक नई शुरुआत, एक नई जीवन की जो भविष्य है, इसके लिए शुरुआत होने जा रही है। Yes, we are joined also here by families and relatives and friends of Langi Langi estate, especially 16 families that will be entering for the first time their new housing flats this afternoon. Like I mentioned previously, government has invested over the years 1.9 million in terms of development funds in the 2024-2025 budget, 1.9 million, and in 2025-2026 budget, another 1.98 million, and with the new financial year which has been announced by the finance minister last week, another 1 million allocated towards the development of Jittu estate. It's indeed a celebration time for the community here at Langi Langi. That's all. Nagaliw, Willie, ganito ito naman natin ilang $2 na bukaba, $2 na bukalima, 2.2 million ng daw, ay baru tikin na, yan ang baki, wala $2 na bukalima, $2 na bukon, satu tayo bali lagi ng 2.2 na million ng daw, lagi na sa naitingan, Mungkin sini tinggal grabe na sitwasyon na takatakan ni Bibo Balataki. Yan ang nantapon. और इस समय मेहमान और आमंत्रित अतिथियों का आगमन जारी है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Yes, thank you, colleagues, viewers. As we can see from the screen, Honorable Prime Minister has finally arrived, and we have the team from the PRB gathered, and we'll be doing a traditional welcoming for the Honorable Prime Minister. That's all. Nagaliw, kasali ko rin nila sa ato tumay na ilang ng tamatin ito. Ito ng Prime Minister Sitiveni Rabuka, sa nang grabe ito kung natakatakan ito sa sumber naman. और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस समय माननीय प्रधानमंत्री माननीय सिटिवेनी रंबुका कार्यस्थल पर आ चुके हैं। Nandilan niya utang mo baka turang ngayon ng goro-goro. Ano nga naturang na rato? Maka. Nirisa ko na yakam yun na niyo kwento na yakam yasali siya sa katungan nakal. Maka. Nirisa ko na kumaitikin duro sa ko na kimunisya raw na yakam ni kuwa. Au baka nanumalis nga nakangay talno tayo chunay wala tambo may pakasara nga naturang. Kira kanilo masalat ko. Namun may lang. Sanggay ako mayroon na tamatin ni Kalopi, tapos ito. Ano na ba ano yung isa ko na turang ya? May mura ko tayo kinakwento na yaw. Nak. Yan ano mo niya ito sa katsiko may na nailululi matin to. Eh, bari tayo sa katsiko yung sakot sa katsiko may ng pula. Naka. Nakamunang sa ako, nakamunang sa katsiko na
na iliulu sa ating ni tambah ni bibabataki. Naka. Rentam sa ating na turangan na minsta. Naka. Nambugin-bugin pa na turangan na tinamus. Naka. Kaya nabi matembure tambo baka turanga. Endo baka mini sa ating kina may kumbuna. Nabuni balo na tuy kamba. Naka. Na matintunggang na beokani na tobata. Naka. Kaya nunggu balik buat berbasah. Wana marambali na rutu na kiti. Turanga. Ni Allah ma turanga minsta. Preminsta ni izin ko masakan kamunang. Naka. Oni na raisa nganggo enta kunggo ni na rida nga na ichikuchinggo warin ibo bikyamo ni. Naka. Oni kelas hati ko natangi nararawan alo mani ichikuchinggo ko. Eni rawan ni tinggo masaka chung na bisureti mo ni ato saka ting manasingan ni kuasa kali una bab ni benak. Naka. Ni tinggo masaka ting ko meron ni kalung ata na ichikuchinggo ko. Naka. Ni tinggo masaka na kamunang meron ni kalung ata na nonda bingarabi na singaw ni kuah. Naka. Kaya baka mo na may bambala buta karena ko sa ni kamunang. Oni kelas tu na ibaraw kaya na ichikuchinggo ko. Yalo binaka natural na preminsta ni Zingoma. May bakanga ni tunga bikyamo ni na yalo bakatura. Nawali. Kalau malam nak kena bos, sahabat hampir saya juga kena matiin tu, kena muri sosok dia tu. Yeah. Jadi kau mia menang waturang ngai watombu. Ya uni be waturang tai. Waturang tai jadi nama tentu. Ulun ni nabi lutai ya presiden di nonton benua. Na benua I lalu ngabesi. Turang balia ratil au iso ule bubun benua tahun roh. Namanya abin terabi nombor siapa? Sahabat binu natai balik be waturang tai. Betul nanti sini ani benua binata tu ina si benua ka banga region ina cuma abi betul nanti namun daru wanita nama ya mai langi rawat tomat elu tu ina wa nui tu maya turang ya balabun nona lenga boli saya nama maka hari itu mai hari baru turang lili kalau tu dan rawannya gua mau buat yang datanya ambil anu mai tu nama ya rola minggu sana asli banyak kola yang berau nah pengani turang au cicu keris tu dah lah kau letak main sili macam mana macam tu, ya lo ngame berumada in lenu benua, ya lo me bangerang on salme na wali inan berang, sai wali tu sai warau tu di bengkari, sana betenan untuk menanggal malain deh lewat teman tesar dari sarah buni lo lama, tahu ini abinat kena, anda sulit tu ngabingo nabi bina. Ina icicungo uni bandeng ina rezur maya rezur yang iya meni ana mai tawan dundo wat yang andi wana bengona non de liu wataka di mana indena Si robotnya na wani amun na waturanga dengan rena liu ni bosiado. Turang Afghanistan ang tukon. Pagka na matin tulewu, lalang besi, kay turang at ida bubun di puno don robe. Turang Afghanistan din ang tukon. May wasir robo na among nga turang matin tu buna pira turang abun ni bolo dikap. Yan na nasasab. Pura masanga, pura marambal rotun reci. Marama pun di balu, enak sasau. Enak maten tu, anda tobat. Isa bingkar rabicu nawa mani tamrarahan di bawal tai, numai berarti untuk namun nangan di pasombo. Asal mai bingkar macam naik di pasal. Kalau ngata cion naik itu tua, tu satu bana cion nawa mani bingkar rabin na kami dua. Sulit tu mina eloenan rai. Non dai liuli tengah Kristum na mana? Dina. Aku go.
Invited guests. Baik, kamu Invited guests. I now request if we could all stand to welcome the Honorable Prime Minister. Kak, Now request the band for the singing of our national anthem. Thank you, ladies and gentlemen. I now invite us to take our seats and invite Laitaltala Reverend Timothy Mulono to lead us in our devotion. Krem tamas samay baka durut sa kana ingkalong kalubi baka turang kimamimailang ata turang na sir ni mami banua na baka nananuli buturang ni kalungata kinabinaka nambulan na sautu kinalangi-langi turang sata kamay bikemo ni di baka kalungata sa kanon rambulan na turang na ilulu ni matan ito di baka kalungata sa kanon rambulan na leo ni boseado di baka kalungata ta kanon rambulan turang na leo ni bonwa rantami ena kabini singa binaka indai ni bos sa kabiki mami mi bakalunga tataki na sota kina bingarabi na inaki kimamila ko maikina na kabini singa binaka indai mami ngai masu na baka binaka na tamuni chisu na ni mami turanga saya to saka muni ni mami poni bola men na karoni bengau na nakana waseti ni kalima na tikina erua au na via wase abalai bekianda na kabini singa binaka ni kuwa Ibosa toka na tamata ni kalawa saraya ni oti toka na ibalu. Ena na ibalu na mata ni tuochuta bata ke Ethiopia. Sawati na ibalu sanga ila komai na turanga ngo saraya ni durumi ko na yalo tambu ni kalau. Ngai taba ka ko na tui. Mela ko na ko be yasa bata ke penchami ni ke chuta ngai tuku no ko moni rono da saka. Yasa na tui chuta ke moni na penchami. Ena tigo bata ke moni ko choba. Kebaka kemuni na tigo bati kwa. Na ya go be kemuni na binaka kebaka kemuni na bakasangara kwa. Ikebaka kemuni na beauty kwa. Na beauty kemuni kwa. Itigo sana turanga na prime minister. Itigo sana leo ni boseato. Na kabinisi nga binaka ni kwa. Itigo na bakitutu. Leo ni banua itigo talanga na belutaki. Na public rental board baka kinabi kanda na itigo binaka. Elang-elangnya Tugu-tugu mo, bosa tinanakang umikya na nakabis ka binari ko ako mamaw tani santo mo ni kalo. Kinaulo ni Belutaki, kinatama ka mga ni Karabi, tabi Karabi kina. Bosa taka nakang nakabini ko, ni wati ko ito na iban. Eduri, nabali mo anang tapo ito ka nakabis ka binari ko. Liya mo na kaya na dede, liya mo na ulo ni mo na tabeti. Suara tangi, suara mabuha. Suara kayo wala kanila na nonamula. O bapak tadi apalah kita lalu mati itu yang kita lebih sentai. Kita mensalah itu pakai lawan. Ini gua sampai tahu tuh hari baru sabar orang yang uruti, saya
Ikaw binabali. Kalian mo yung nakakandar na maraw na ikaw ni kuha. Bisa na may tikin ni mga toro na kita kinimatan ito. Yan ay kabindinda. Yung sabi ako sa weekend na kami ni kuha na bonga ni bosa ni kawa na kabindinda. Bosa to ka na kawa na kami ni kuha. Ni bota ni tiko ay tinikarola baki. May ako tala na ibalu. Beyesa na tuwi. Yan ay katinikawa ni wasi ni bongo sa bosa na kawa beyesa. Yesa na tuwi. Ko sa ibala-bala bakalyelia. Ni ko angganga yan ay balu. Yan ang na ko ay matana na kay Ethiopia. Yan ang dosar na matay balu laylay. Ko anggay nanuma. Mabaka nang takway kinanakalaw. Kay bosa na kalaw. Yan na. Wasi tinikawan na tikin na Ethiopia. Kay bosa na kalaw. Kay bangko na tomo ni kalaw. Sa beraya kinamatay chobay. Pura-pura todo ko. Me tota kiranga. Enton tonu na elandra. Wah. Ang saan ikila na balu dapat ni pula wara kikenta may liw. Na ibalu naman ni pula wara ka na mata ni tunggo may liw. Na ibalu naman ni pula wara ka na public talpon may liw. Na ibalu naman ni pula wara ka na nung mata mo may liw. Ang sabi ako santay kikenta raw ni kuha. Tanggara mo man na nagkalaw ko. Tales mo na kalaw biti kaya ito nangaw na binaka. Menggarabi kila na kalaw. It's now or never. Tales mo na kalaw bubale. Les mo na kalaw belutaki. Les mo na kalaw maleta na binaka. Na lagi-lagi. Na reki. Na bagatemu. Na salto. Kaya na stavi. E tiko dodo nga. E na bosa ni kalaw. E lako na tuingo. Se na tamata ni kalaw buwan na tui. Ni oti may na ibalu. Tuko na buwa. E na tiko ki kemuni ko choba. Keroka. Kemuni na tiko bataki kwa. Kere metamasu. Kima misaba na mata bigi muni kima milabeta na non rambulan na turangan na prime minister kina non rambo sila. Kima milabeta na non rambulan na bilutaki na benua. Mata bosile bu turanga kina kena bingarabi. Kima milabeta na mata nitu na kabi binakai dita. Binamale usara turanga na songgolangi ko ni baro takabikiman. Na kabi binakai ko ni bakal nga tataka. Medambe ti mga non ramata ni singa. Mera restota ka ng buwa kina sautu na binaka kina kawangata kibiro na itamata-mata kay biter na murimay mena yaho na ngono mikima minakaya ni anduren to na mata nito ya kawai taga kalamana raila kanggarama na nonratangi na lewa ni mano turanga mera bakalo nga tataki may bikyaw ni ko sa kana mo sa ni masante medambo tambo sa kana lo bang pauta sa sakatali ng to na yata nga mo iyo tagi may lamalan kasuli may kiburo-buro mera watagi na tamata ng bula bula kinokobits kina kau tamata. Ay Jisu na Kristo na ni mami turanga sa ito sa kamunin ni mami bunibula. Thank you, Reverend Bulono. I now request the traditional entourage to present the Sivu to the Honorable Chief Guest. Ni boleh sana ikan tanah singgisan itu mana ko sa mga graduate iti ko na lotu alam itu serta itu na sa bulo kemudian ng darang sumbu ng datag itu na yuli ng tamat itu pagkan dari bulan itu ko na sombo yung day sa nawaka itu ko na kian garabi na buta living garabi mo itu ko na sip mera sip na iliuli ni ng tamat itu. और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री माननीय सितिवेनी रबुका का पारंपरिक रूप से स्वागत किया जा रहा है। Sa baturang sa juga na uculiu ni non tamatin tu Naka. Kan lebu. Era marra sa juga na bubuni puno don robe. Dalang abe sibira sa nang turang ti lakaw. Naka. Baturang sa juga na matumbo silawa. Dabe sa juga na kaniliu. Ang turangan na prime minister ni non taban. Naka. Inabundo sa ka. Ang gorborwa. Ang cucu sa nang turang na ratu na tinabat. Naka.
Cukup sa talangan law ni matambose. Lawan ni matambose lawar salamure sa cumay na ilawla ko. O matentu na kabindinday. Sa may kawawa sa cun nilang waturang kaya sa cumi usoj. Dosa na kawan raw sa to sa matam raw. Ay sibu-sibu sa cuko. Anon ra sibu-sibu sa cuko na ililiw sa ni bipapalitagin ng nondo punwa. Nalong sa ni Boss Lawa. Inabunwa sa gay na mosi, nambukin-buke. Anon ra cuk-cuk sa kanang oniturang na ratu na tuyo na mosi. Kaya na matay wala sa andami sa cuk inda kuku. Kaya na matambose. Marro sa kanto na lawa. Nabuhusan ni bipapalitagi. Kaya na rin ditagi na bala ng nondo punwa. Linga sa ni bing grabe na nondo matinto. Pero sa may kaya na tamata sa cuk ni kaya na rata-rata inalawa. Sa cuma ng talentebe. Ang gona sa dalang kamisa na turang Prime Minister. Sa isibu-sibu sa cuk ni punwa. Sambi ka sa cuk na nondo chiko. Ang gona turang roti dolo. Ina ano na punwa sa cuk. Tumbalat sa cuk na kami kuha. Apa na nonrang sa dal cuk na lewi ni punwa. Ina ray sa kita kugu. Rada bubu sa cuma na bibu bale. Dan may sarapa. Para may bantin din na taka. Isang sa cuk ni tukuni nga na bosa. Sa mata na tayo sa cuk ko. Ina bubusan ni bing grabe. Ni marro sa cuk kina na punwa bici. Kina kina ka automat. Ni gelas sa cuk na nandobon wa na ngaw ni kuasa ta kabu may maso sa ciko. Era sa ta kabu baso solo sa cuk so. Sa ta kabu me so kana ubi kata-kata cuk na ngaw ngo. Inda ba na mata sa cuk na ngaw ni ba kawir manjingi. Saya babala na bu ni bosa. Yung mami bandi tayo sa cuk na lew ni bunwa. Yung mami sararo nindi sa cuk ko. Oni tong sa nga ni ba na mo ni wa no no sa to na buni lang ni no dabe mataka. Oni marro sa cuk na kani tuk-tuk. Ada bu sa cuk na ba ni na le na ka bini kwa. Eno lo masa kani ngaw na. Ano mo ni tubutuba. Ni bawo siya. Ni rongo na kali tambe sa cuk na no mo ni ba ni bola. Ano bu sa ni tubutuba sa tubutuba ka kina na linga mo ni na ka bini lang. Mami roko bagi mami toka sa cuk no muni sa cuk sa ay lulu ni maten tu. Pero sa sero no sa cuk na bunwa. Asero ni sa cuk na lotu. Pero sa cuk sa na lew ni bunwa. Pero may wantin din na sa cuk na kunitabi. May garabi sa cuk ni ko ana kana may durumi. Tapos sa to ito kundaro. Pero na marroy kina. Ay kandaro na lang sa ni cuk ko. Ay balang-balang sa cuk na itutok ko. Ang gana na isip-isip na kinabosa. Serba turang sa cumay na puno itolu. Na kinamatin ito itolu na kinabilutay. Kung sabat ang bora sa cumay na kinapunwa. Na kinalodo sa sorang sa ito nila. Atu! Naulim. Kursa. Yung kondisyon na isip-isip buat turang siya-siya sa kamatyon na ningan na ililu ni Bosel. Kurang na premista yung mga na laman ni Benua. Borbarua. Peraturan ada. Siya-siya sa komitan cengan na ililu ni Matentulem. Kaya besi. Ay turang na tidak hubungan di Benua tahun lalu. Karang ay sa ulang presiden ng Benua. Sama yung komensyon na isip-isip buat turang isip-isip sa kabar cumay na laman ni Benua. Umuna turang abun di bal. Berpasanga maramang bayar roti reci. Abun di bal. Ina maten tu be ani atau bata. Onre isip-isip cumay na balisilasi. Dui babaltai. Sama yung batang borocon na isip-isip na kami juga. Sama abis binatay sa lebu. Ako pa Benua paturang
Numai kalau baca ini aturan aneh liu pasal. Kalau ngata cia minta rabi ni mal tai biti. So kita cia ni mal ngata lo. Nontai liu cuma Kristo mina bulan mana? Kita amudo. Go. Jangan yuk. Yes, thank you, ladies and gentlemen, joining us on this live stream feed through the Fijian government Facebook platform. We're here at the Lang Estate for the official program of the 16 new PRB flats that's going to be handed over to the 16 new families. As we saw earlier on in the live stream, the arrival of the Prime Minister with traditional ceremonies, and now we proceed further through the program. Kay baru lo sentol bola karo keturangan. Kay baliatina manusia, kay baliatina bara magisira bulan Boso katoka, tira me toka, boso katoka, tira me toka. Kay baliatina manusia, kay baliatina bara magisira Meleway na yang nabe magala, meleway na yang nabe magala, meleway sa kanama, meleway sa kanama, meleway sa meleway na yang nabe magala, meleway na yang nabe magala, meleway sa kanama, meleway sa kanama,
Okay, lo secara bulan berapa turaga? Sangai lo siutine gonoroli arolio, sangai lo siutine gonoroli arolio. Dua sawaiendo. Hey. Vamos Saka. Okay, bangsa ada korban turangan. Terbit subsidi baturan antara serta membuat baturan bagi negara saya pikir dengan budi matematik itu berkaitan dengan budi karena budi sumber yang dari timbul sama kami bisa mengenai kuat sama dalam pikir nanti kok flex tapi di balik balik sama terang talinya tingko nabuhay merupakan baru tapi na reoval itu pun komen kembali reoval tentang public rental board. और जैसे कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री माननीय सिटिवेनी रबुका का पार्लियामेंट के दौर पर स्वागत हो चुका है। Thank you, ladies and gentlemen, joining us on this live feed. We just concluded with the traditional ceremonies here at Langi
Jittu estate with the opening of these 16 new public rental board flats. I'd like to acknowledge the work that's been done over the years by the public rental board, management, staff, for their role in driving the project forward, along with partners and stakeholders who've all contributed to its completion. Sabaturang sakai lalu ni matentu. Antam bena lilu ni mbosiado ni nonto benua na turang na prime minister. Ngoro bagarua. Turang na ratu, turang na tu na batu. Turang sa talain na lilu ni nonto matentu na turang na presidente. Langa besi. Cikso na turang na tuida kau. Abu ni bonua da kau robi. Ndadambeta ndona mataga ni singa ni kuwa. Ndadambeta bata na kena bula, na kena tiki ni singa. Raili stale na tamadada ka ni bibaba le taki. Na lo manyambaki sauti. Ni hada mekina na turang na prime minister. Na kena mesiro kinangeli. Na kena bata tanda taki. Na kena tarero na vale. Quando saban din na tagati ko kina na singa ni kuwa. Na boleh. Ndababi ni binata kina nakalo. Nabi tubu so enda tubu laga na tamata. Nabi tatanda so enda tatanda kina na tamata. Ndababi ni binaka. Rinda ndo batu kina na kaitu kina ndo ni sami na kena wasetin kau na tikene ruwa. Na nonda binaka ni bingrabi. Ena kabi binaka ni ko enda bandin din taka. E buti ngamai bwana. Na boleh. Ratalangan ni ndabandin din taka na kaitu kina ndo ni sami. Ndo yebe chogo na babi ni binaka. Babi ni bila gabi chobo na kake dengan itu gurawa turang na prime minister na kabi na gini kuwa relinda babi ni bila kata na kalau na be kake dengan itu gurawa enda tiga langi na kabi na gini Na. to saga na kamunanga sama tegun toru tak saga matamuni na kabi na gini kuwa anora kamunanga sarti kuna liulu ni baba le take na turang na prime minister turang na minister Na. na bugun buge na cikgu na turang na tinmus Na. Nando kamu nang talang na we kamuni. Nara chugong go langi. Talangan we kamuni na tambala ka ni bibala ta na public rental board. En alumni matin to kumbuna no chugu na tu kampana buni balu. Nungu bali burung basangan no chugu mar baru tu ni kesturangan buni bal. Kel matin tu biak kaning gaga na tumata. Na. Bosa no kamu nang ndera barata ka tungan dana mangiti. Sai wasi cingan mi munyanga. Na boleh. Ni ta ko ni ne dingoma. Nelo baka tama, nelo baka turanga. Nabi kau sami serta ka tibona singini kuwa. Singini kuwa na singini nonda mara undereki kanta babi ni binata ka kina naklo. Ni teblim sami ngarabi ena ka bibna ka ni kuwa. Balam biti ko na ko sini kamuna. Abale biti ko na ponua, abale biti ko na mate tu, asusora getu. Na boleh. Naka. Iya sa tinggo bicu menang apa turanga. Ibu araita ini mengiti anak lava. Tamai wadumorin mai wasin yang bana, turanga ni akabinali wa. Waktu kota jadi na bengker kerabi, turanga, nuar atau wadora nonda turanga. Nira mai suata atau ana. Mai abentua abengkerabi. Amunangan ni wabi bina, amunangan ni rey dale cobi nuna sawit, tapi asama itu banda rawa. Ina rey telah iliu na wanu nui, ina tomani cobi ani, semati anda cobi awani amunanga, nabi sesana tele cobi satu nabi cingmata. Asyar kemai na ulu ni berita ina ministry, terabi na bawal tain na nonton nua, dalam ni abu dara berturangan na muke. Menturanga juno mosi ya buni bang. Tu abin kerabi na ina bali waliu, na ina matambose. Na bangwa turangaonsau. Ta rakio alingan rara. Sawo bina terun cerita telanga alew ni bose alo. Abina ni nandau rebe ni mai wabari.
Alaba ni be motor na tai. E woi tirai ne so. Era tetap boleh main den do ngon balap. So ni be woi ti. Era ni ra. Tiwana na be ngon matata. Ono na talani ke boleh ang turang aro ti lolo. So ni tu ele wono na bonua. Men mai bulai na. Namai motor na tai na tambula. Nama mana tahun-tahun ini orang lagi bungko, nama mana bayar ni an, siapa berminat juga era non tum bersama dengan, anu ini terjengan, era nomor orang yang tanggung main gua era pun cuai. Di gua main mendoa menanga, mengitian ini lah, walau itu lo malangi. Pak lo ngata ini anda buat jual lo, kerap jual bina, kerap bina mati tu, kerap jual bina benua, kerap jual bina lo tu. Nawa lewat orang kasih tertawa, ni mai Viva ani jenya kabina ni wa na mo sin viva andi tai ni viva ani di na ni tamata ena lo ulai tu ena volta tundo baccian de waro vengo na de liu baccia kar sto mana indira Sino na wani ang muna nga paturanga nga na yun po siya ko paturanga parang listahan nyo naman amundangan na ena wasin yung kano paturanga mo may na waman ni Bintarabi ni Mabaltai turanga nililiw mo si paturanga bunibal mo si ena Bintarabi lingan di tata sa may Bingkarabi ito na kakabiniwa ena may bababori orang ko bina wasin niya ko na batura nga inalingan ni matento masaba binubina ina bali umundo wa Bingkarabi yan tatambaba ni babalta ini no tabanwa ibiti pada beli cina muna na mani banwa muna natura nga bundi bal ikamba pur pasanga bira mara namal ya rotun reci mara mabundi bal ena matentu ani atau bata pagare cina sombucon ena bi balu ngatai walu ngatanya cabenua walu ngatanya matentu walu ngatanya recana ena bali serasi mana ini itu ngak Kristo minta pula mana cina kamu do kamay sa ito ka nga mag-isi patura nga mag-isi ano do Seperti na buah sinar bola motoran kagindantay na sungguh bibig ko kaya naman daw sa ating na tinutulungan na bali si flights baru tada na public rental road sa nabarating sa tayo na veritin ko na ubali sa nasulit gobyerno si bago na bali sa Aurora Excellencies, members of the diplomatic corps, senior government officials, distinguished guests, friends from the media, ladies and gentlemen. Welcome and welcome to the official opening of the new Langi Langi flats. And I have the honor of being your master of ceremony for this afternoon's event. Before we proceed, I would like to invite the ladies responsible for garlanding to please come forward and garland our chief guest.
Thank you, ladies. Can we all have a round of applause, ladies and gentlemen? I now have the pleasure of calling upon the chairlady of the Public Rental Board, Ms. Asena Kanawangalewu, to introduce to us our chief guest this afternoon. Aturan na matentu dan palisilesi. Turang minista mosi turang bunibal. Na oman ni Bingkarabi ibi wawal tay din ng tabanwa. Na kami ko. Wala isip-isip na isip-isip na liliw ni bosyado. Aturang Prime Minister ni nung tapo. Ola man ni Banua nang korbarwa aturang arat. Isa aturang yung ni matentu Presidente nung Banua. Yung ano besi, may turang atu daw, bubu ni Banua daw rabe. Turang atu daw. Ay siya ni na bumi chomay na icho ni mabaltay. Na may tawabi siya na singaniwa sa amin minay na baliw. Pero nila na may ibosa siya na turangan na bulan ito ay kasama isang siguro siya ano naman ni Bengarabi di may waltay no ito. So talangan na minista sa wala siya may na may tawabi siya na may wapalitay na laman ni Chochoko. Ina laman ni Manua umuna beraturang abu ni balu. Tui kamba ena sasabu. Puna masanga marama abu ni balu ena sasabu. Matentu atau bata ena sasabu. Tapi baca namun nana kalau menyebutnya di Bengarabi, di Babaltai, ini nonton dua agak sosoran lagi. Atin ko mi paro roten jini so ay ko rabaturang. Ang ko rabaturang sa ser rabaturang ang may nalong ng bumanwa. Lala nga besi bon turang nito daw. Ser rabaturang at nga may na wala man bumanwa ng grade. Turang ang prime minister. Nang ko paro ba ng turang tinbat. O sa ko man sa nomorang ko rabaturang. Napunra na minister. Ang bumboy turang natin mus. O sa ko matalso nga nalingan ra. Naturang semen nang wala saw naturang na rato. Sapat ang beses ng murang ko nilang. So mo sila ni balong atay. Talo tutsyo man tambula. Tapa alo subi choba. Ta ana sumen buwan na mana. Hindi na. Ando. Do. Nagsaka. Valeu. Isambula Binaka sa Arnayandra. And good afternoon to all ladies and gentlemen this afternoon. The Honorable Ministers, Members of Parliament, Permanent Secretaries, distinguished guests, community leaders, stakeholders and partners, ladies and gentlemen. I also wish to acknowledge at this juncture the presence of the leaders of the Vanua, the Navanoi Matanikutu, Wanaturanga Narogatuidolo. It is both a privilege and an honor to introduce our chief guest for this historic occasion, the Honorable Prime Minister of the Republic of Fiji, Sitiveni Rabuka. Born in Brekeniwai, the Kaunrove, the Honorable Prime Minister's life has been defined by service to the nation. From his distinguished military career to his leadership on the national and international stage, he has remained steadfast in his commitment to the people of Fiji. Throughout his decades of public service, he has championed unity, resilience, and progress, guided by the belief that every Fijian
deserves the opportunity to live with dignity, security, and hope. Under his leadership, the government has reaffirmed its commitment to addressing one of the most fundamental needs of our people, a place to call home. Today, as we celebrate the official opening of the 16-unit Langi-Langi Public Rental Board flats and break ground for the next phase of development, we are witnessing more than the construction of buildings. We are witnessing the creation of opportunities, the strengthening of the communities, and the realization of dreams for many Fijian families. This project reflects a shared vision of a Fiji where affordable, safe, and quality housing is accessible to all. And we are deeply honored to have a leader who continues to support that vision with purpose and determination. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm and respectful welcome to the Honorable Sitiveni Lingamamanda Rabuka, the Prime Minister of the Republic of Fiji. How are you? Thank you very much for those kind words of introduction and welcome. Ito na turang minister i Viva Waltaki na local government Honorable Madiu Nalumisa namuni Vanua inamukumbuke naman turang na tinamosh na buniwal. Daw juga kumdaw rumbul malak turang na roti dolo ono turang ai matan kutu turang na ternyata. Jadi na directors, tina senior management and staff ni Public Rentals Board, tina na permanent secretary ni housing, tina na numunitokani wa windrabi ni matan tu. Tujuh nitokani mana masyado, tina na administrator liu ni korle mucho. Urusan ako sa mga baka nito umbalite ni dan nakila todo ko Distinguished guests, ladies and gentlemen, we meet again, and thank you most sincerely for the ceremonies of welcome and the very moving words the presentation according the traditional respects to the government of the day. We acknowledge the traditional owners of the land on which we sit this afternoon, one of the local dignitaries na turang na roti dolo wa bunina wale bunani lady kimam chumai. It is an honor and a privilege to be back here. A lot of you remember that when I came the last time, we celebrated the opening and also the handing over of some of the flats that had been built at that time. We've come a long way since then, and in between then and now, there have been other projects that have been undertaken by the Ministry of Local Government and Housing, particularly in the Shoba and the Shoba-Narsori corridor. These demonstrate to us the willingness of the government to work in collaboration with landowners who are willing to offer their land for use by the government and other government agencies to provide affordable housing for our citizens. Many of our citizens in Suva now
had come from the islands or from the other parts of this main island of which we live. So we acknowledge the great work that has been done. Acknowledge the willingness of the traditional landowners to allow their land to be used for our resettlement from the villages and the rural areas. As the lady introducing me this afternoon had mentioned, this is more than just the commissioning of housing development. It is the reaffirmation of the government's commitment to improving the quality of life for our people through inclusive, people-centered development. I've said that everywhere. I'm not only saying it now because we are closing to elections. That is what we're here for. And that's what every government gets into government for. To listen to the people and do whatever it can in its term of leadership to satisfy the wishes and the will of the people. Every new home represents dignity, security, and opportunity. By providing safe, affordable, and quality housing, your government is creating an enabling environment where families can thrive, where children can pursue their education in stable surroundings, where communities can contribute more effectively to Fiji's social and economic development, and where congregations get together and worship God. You will have heard that a few days ago, the Honorable Minister for Education, for Finance, brought down the budget for the nation. It was a very, very difficult budget, particularly as we go through this difficult time in international uncertainties, very expensive lines of communication and logistics affecting everyday cost of living. Many of us would have expected something better. Unfortunately, we had to be very realistic, but it was a budget that was very well thought out so that it carries the burden of the nation and does it what is required and needed for us at this time. And as the old man Mordecai told his niece Esther, for who knows that you are in that position, making those rules for us for such a time as this. Untuk Sota, Tembolea, siya ni takau tu main nanda setahun tu. Mga tahu juga main tuan orang luar ya wasar may bikat. Pembuat ini na orang juga masalah mau bina tadi mereka ni tentang lebih kan. Manindo na ko na sampai di lolo tu nagasio tanyal. Sino tanyal lang kay PS may lo may nabat. Na kasi tanyal itu biar na ko may bobe. May Jerusalem. Tingtang may na tui Papilo ni. Pero kung nga may na kawaturana. Era tamat kuku, era tamat buli, era tamat buk. Nirego kana tuingo na sa dora kana korlo Jerusalem. Kina non ramaten tu. Judia. Ono angga, sa dora kan dali basangad. Kau mendanya soal kana wani. Berlebo beliwir na nanda ngwani. Beran in the Rabuka, the Toso Vinaka kid na nanda uno. No, Daniel was one of those young chiefs, young leaders, who were carried away as slaves. And he grew up in that land, became very old. But something he did almost every week, and periodically he would fast. He would pray, he would fast, but not just fast. He would have something, he would have a dream. Okay,
I believe this is going to be good for the people. So he fasted so that he'd get the determination, that he'd get the will of the people with him to achieve what he was dreaming about, what he was aiming for, that he would deliver to the people with the pleasure and the blessings of his God. Donona sa utitoka dono nangaw ni lolo anda ko to wala ile sumtu na wale bungo tay Chris ready ni rondo sumbani la rondo sar nandua na banua rawle siamo tio kinaro na wai tu le ale toka sa kaitu na banua ya en dona ngaw na mai muli en alewa na itos ke burbura. And for a few weeks, we have been hearing how much the state of Hormuz dictated the economy of the world. So as we go through these difficult times, let us fast. Let us pray for all the developments we need. And we need to be on good rapport with our leaders. What we nak boleh unerti ko na siapa bawa nak tiga betul kemini nak tiga nak itu ke. Siapa tiga bawa nak betul kerana tu value tak kira nak korle bercuba. Siapa bawa nak kena minister. Siapa tiga bawa nak kena untuk roti roll. Itu berong itu tak kena nonton ada. Tapi kira tak sih tapi tal nota roll ambadi total nilai udah apa itu. Itu nama saya itu salai. Reza main nabi balik sama orang tu merli tuan. Main depan itu beliau. Ando tanu kumarau. Itu nama pula pasal itu kalau kita tu bukin auto nabi minister nalmisa. Lama den don gelalar tu minister. Yang tu terbalik, tu bibuke. Tu bibuke berna. Ena vivo volta que nabi sei vi no corlele mai islam langsung lismai tu nak cer tu sana ilolo naka kau tu mai son bertuple kau tu mai bang atak kalau ini singa sale re santo tenu kumarau maka tarawal mai nunggu tokai ni gua mai islam jile re tampo win mena sarwele di rumah tu mai nobol nalumi sana nona none about tutu, sama but that's what it's all about. Talking about what we need, talking about what we dream of. Sino kendolangan dan tukun lang tayo nga, wanak lo. So that He blesses our dreams and our aspirations. We are only here as your servants. Kaya melong ama yung kaya may bigrat. Nailaway nomuni, kakaya lang tayo nomuni nga. Nailaway nga ni sa umuji ko. Wah, talis lebih nama tentu, mereka kita nomor buat orang tak. Kata kita nabi balik. Rasa bijak kita bunuh ayam nasi. Wani mati balik bola. Kata bawa bina kan ingon salah. So nak orang ember kena tahu nak eh. Nak itu kelas kita sakit jadi. Bagi kita rumah apa? Enak gaya mai. We can only do what we are told needs to be done. So we appreciate what you say. Bila mai sawa ti sona kenan tahu ni fikar, lebih masaki. Promo bagi main non satu untuk. Boleh main sing lima. Tu non sing lima. Saya sing ana masaki no kan ko golbun. Esrom, ni no tu no main nakambal tenelo. Alau mai sawa ti tatiunga. Mendo no posota. Nasa ni kami tu no boleh nabi ngono to ako. Sana ngone nandre. Kau ni saya sudah boleh lepas kan Andre. Some of you will be moving out of those. Na liu lepas nama tentu lepas China. Tiga bulan kan anak nabi bawa lagi. And we saw nana was ini pun lepas China. One man, one village, one household, one village at a time. And he took the whole of China up and out of poverty. And that is what we are trying to do. That's what I told Honorable Mac to do. Raise the number of chicken time. More than a time. Countless might. See what we can do.
Bagatan kena may tarna violet kena may daga na itiyo na subdivision no those things siya ni mamilaw no minilaw nga si mamay rotaw nga si manarbiyo na rabay boleh tiyo mutun. Okay, he has been granted a budget of 25.6 million in this new financial year, and his ministry will oversee the continuation of critical programs, including first home ownership initiative, formalization of informal settlements, and relocation of resettlement of informal settlers who have been living in informal settlements. Ni Roma niya tunya na walang mo siya na matasaw tunya sa berjun may kana kana pa sa kaya kana matayin ko. Sa tunya ro lebih sa nga pa pero ali ka di ba jo ka ro le wandon taka yung wandon tayo matayin ko, it will happen. We, your government, recognize that the housing sector continues to face increasingly challenging times. Rising construction material costs, labor shortages, supply chain disruptions that I've just said, and the growing impacts of climate change have placed additional pressure on housing delivery and made it increasingly difficult for many families to secure affordable homes. Despite these challenges, your government remains steadfast in addressing Fiji's housing needs. These are all of a National Development Plan. And a National Development Plan, sa kabuti ito kinabawas na kayang balatan ng housing. The housing sector continues to represent a significant pillar of our national development. With housing stability closely linked to other socio-economic indications and indicators such as poverty reduction, the creation of safer and inclusive communities, and robust economic growth, it serves as a critical foundation upon which resilient communities are built. Ang may karkara ni. O tina na nanda to may songa na sa na yung tinono lo maginike awag daralek. May karay ni kaya ni naturanga armaroin pa. Kaya ni tumtumbo armaroin ngani. Tigo nga ba itiutiko? Tigo nga ba bubal? Ang gitaray nilo. Nabuno todo ko binti. Tutong bimbi mga umid ko nila. Kung ano ko tabi itulog kina, we all bear the burden. You carry it on. Sarili mo na naman. The good houses, the affordable houses, whether they become safe homes, depend on you. Well, this will be a pioneer community for drugless communities and societies in Fiji. This is where you start. This is where you have a hand to play. Maroy ramane, maroy namrama, ni velo mani sarwali. Anandende wani krejo kana mat dumikimul man. Dari ni sing ni velo manju. Sange menunum to na matin dubina sampai kamera di tu kur ko tamera ke bibi balat. Sanda nambita gimata na nom ni sama itu batong ko ni sama waltaki. Kaya kaya ng kailangan na iti ko sa non tabata nambitaki. Abi na rin kito awel te ame bindong am kito gele may kecho bito ni iseli mas street ya se ibe na buno sa akin ng giko mo. Ni alam na sar ni marroya na iti ko. Marroy na ba? Marroy na bewakan. Marroy na loto. Marroy na nomni matin to.
Thank you all very much for your attention. Thank you for the honor accorded to us this afternoon. And thank you for listening to me. I apologize to the speechwriters. They have not followed the address they have prepared, but I'm sure they are happy that I have picked the main content they wanted me to talk about. So, Honorable Minister, Turangana Roti Dolo, Honorable Minister Itu KFS, Administrator, Kemdona Wailisles. Great honor to be here with you this afternoon. Do I open anything? No, not yet, eh? Okay. Dirang malo. Pinawalew. Pambalik saya ni tuku batura. Ada batura main nalam ni nonton matin tu. Batura na pramista. Baru anu cucu na ratu. Batura na tilu batu. Jadi kami tu kena tuku na rokok kena toka. Babi ni binata kana kalau nak kabi binaka di kuah. Na bukan itu tuku. Pandi tegetelekina. Era na munile ni banua. Ramara kademu. Narsukan na dalam ni ibu balik. Na tuku sama itu orang kena sikit kuah. Labi tuku bana kalumbul. Kalau saya cukup natural na prime minister mengani bilita kini meni manten tu. Kalau saya cukup na bubale rami tawana na chin kawana na bubale go gani ndeli lo tamu na Kristo. Mana? Dina. Tama. Wah. Waktu orang sa cewek na bunua, ang guru-gurua, wanang turang na ratu, tinubat. Ambu lebu ya nawa lebu. Na dilusakan ni bos ako. Ano na tapon lo man sa babiti, ang turang na paramista. Sambusak. Na kamunang sa may validing sa ito matam ni kanya kapital ni singa dinday ano ra kamunang sa ito na minsta ni bibabaltak kana no runo ay nabugbog bersama mon turang kirmos ana romsa ni bagay runong duluro sa ubul kelima endo bulsa ko chunwer ni karo sa ubul kelima singa bersakin yang tolak kamunangan nakiri ni nomini mentola wana vale tulus ngobrol kawan apa sa tarut sa tiuga tukung akiri ba sa talangakin nakina may siura ng gele ana na banana no menatar na chinakaon na vale sa chupusan ko esa ono no mana kay tikunan ni voltam ende ito se vere ni lelumbo liwan to se vere ni lelumbo ende enda se vere na matarabot Bawa butuh kan teksa na ngade kan itu ba. Matambos ini bibabalta kan lo meninto nang bagi ono pula. Totalitasi uba benak na laka. Ikan garabi. Na be bakator lagi taki ikan terren bali. Mertawan sa tiyo na leo sa kan non bunua. Lo sa kan non de busa itil ka bayar. Cik sa kan bunong bawalang langi. Kasa na baraw tu. Merna rumah na bali mo sa tunggo esan. Ana bundong bosangan inom niya lo binaka. Ano mo ni bibaw doon kaya ano mo ni bitokon. Ena kaya nagkarap sa tiyo nakakala bimbi. Ni bibaw ka magtag may balatir na luen bunwa. Ano laman sa nung tapon mo ko bici. Kaya kamu nak sampai itu bahasa mata ni. Bawa ni binaka na klon bang malaptak sa tiyo na nom nimbol. Rasa tiyo ni may karap wali mo nakaka. Nindolo wali. Kasa bali na katalanga kaya mata ni nakamunang sa ako. Ay kerisa tal tengah kita na bila isi orang tengah na geli rak waktu kasar tu biar na tu ruang yon kena baka narong tek sa tengah tu balak sa tu nama tumbos yang kerap kita lihat kena rasa kan ditarwali anda bukan sa kan leon di bunua erti usaha kan loman di bunua sa kan paling lagi
Sa babu na sa bali mo dito na perang na waktu itu. Era lu na sa itu. Gara sulit sa itu non rati kini non rumo. Be maru ni lu dia musuh waktu orang ngobiti. Na boleh. Sa itu ka ba? Tar sa itu ba boleh sa itu ko. Nanom ni mo mga turan. Kamu na ngalilisa. Leo. Sa wanu ni sa itu na tampan ni bibawal tadi. Ni na topang sa itu na rata bimbi. Kena taruh bakal lewu balik, marwawal teng lewu nya busa. Baru ni dia satu normal. Ini lola ko ni bilu tak ni macam tu satu sambang matata. Bang usah na bos ni kamna. Na kere ni to labi ni vale tin ka ono. Kere trenga ni kena siu rek nang gele mai daki. Kasaba lu ni satu. Ni na ngoma ko so bakal mutaka. Kamu na kere kere balik. Mero ni na yao. Todo na bana na kire tu ba. Ni na bito ko ni na ngoma sa kana kamana. Balbalak na bos ni kamna. Coba kabar sa tunga gino ni buno ba turangan korwarwa wala turang na ratu at yun ba kaya bayo kaliwa turanga asosara gato Yeah. Awusa Dito may amunanga sa amunawna. Ena sali tumanya sa baru taya ena turunnya bibunwa sa baru tu ena tiu tay tama abi wato tay tebo na bunwa sa so itu bertua kurang itu ena bunwa me sombuti rejua taduri bali ni gua abi ba alung tay ni lo sombuti tanah sa sangabu yana sana motor tayo bunwa menetar talina we bali bobo alunga tu jua ngantura nga roti do no bunwa nga jo unyo je meninggal meliu jonga liu jano muni bingo na bibina sau tu jano muni bunwa rongo jano muni wasa salah jano muni wa bingo undo bat jano wan wicinga nonde liu bataka ni to mana dena Muncul na wani amo na nga turanga na lulu ni po siya ako turanga na prime minister ng Dono kaman ni unuay ng barbarua ray turanga rato so tantungan na amo na nga turanga matin tulewo turanga presidente lawa nga bes ray turanga tila ubo ni buno taon robe turanga iso la presidente may wasiro mo na awani amo na nga baturangan na amo na nga may na matentu ni grabe ni bawartai yan na erehin yan na kain dola siya na balen na sinadwa numosi katulang amo ni bal numosi yan na matentu muna tulang amo ni bal kamba kurang basa nga marambal o tunay siya amo ni bal matin tubi ay tobat. Kapag binatay sa bali way tuba. Matin tubi mabaltay sa tuba ni Chio na laman ni Chochongo wana on recho Chio kan turang atulol. Kapag binatay bali sara on rasuli cha banua. Tawa ni Chio rale ni banua ibiti. Ra Chio na nang banua. Ano sino? Alo ngata cha bikarabi. Na. Sa utucha na lang ta banua tumbu cha alot. May tambula. Mana? Ina. Abundo. Do. Now, distinguished guests, ladies and gentlemen, we will now proceed with the unveiling of the plaque. I'd like to invite the Honorable Prime Minister who would stand and unveil the plaque that I have here on my right. Thank you. We thank viewers that are tuned into this live stream program. We thank the Prime Minister for his official address, and we are now moving to
the opening of the plaque by the Prime Minister. और अब तो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका सभी को इंतजार था। माननीय प्रधानमंत्री माननीय सितिवेनी रंबुका ने सोना फ्लेक्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। All of us is waiting for the flag to cut the ribbon and open the 16 units. The views you can see the Honorable Prime Minister about to officially cut the ribbon that signifies the official opening of the 16 new PRB flats here at the Langi Estate. Nabalib sa waiting to nila kamating TV na level na ikan sa balibu kini ko ano na bang si flats baru takkan lebih baru takkan public di masa semaya Thank you, ladies and gentlemen, viewers, joining us at this Langi Estate launching by the Prime Minister. Thank you again for bearing with us. As we can see the Prime Minister opening the new 16 PRB flats as part of government's ongoing commitment towards affordable housing programs and development. This initiative is of significant economic relevance. As you know that this is directly addressing one of key economic drivers, cost of living challenge. And it's an occasion that is one of celebration as we witness the 16 new families that will enter for the first time their housing at their homes at the Langi PRB estate. Nakautsap. Yung sa sarap to por sa sarabuti ko nung manibali po. Nung sa sarabuti ko nung manibali po na ilil na mati dito magkanda sa rumot ko na kinitutubutin ko na bali si flats baru takkan matubos kami bawa takin public rental board. Ya, non itu ko na ilang na matinto bili bari trato kina rabari trato kina di sabaru tekibera namekan lagi na ay na bibo balata ki raw na kinasumi na no mabalembalen tala ko di rumah kapag kina ni sa itu betul sartal tinga ni materi tu betul sartal tinga ni materi tu ni kira baru takin bali
saura-ora bisa tabira babibi bira retiko ana betiko so siangan ni lebih lagi tu negara batangin dengan ni babibi na itu tunggu lagi wamani kita nembak isau tinsa lebih tu mana bisau ni kena sampai tar sono vale bu nara babal tekin o yang ngana kan dar retiko ana itu tiga lagi nan tono na ya ramal mena tu tak ya ramal mena bian bakati na bian kan dar malam mayan biasa ibitiliw nabun na to sa may drua and kaya may basagaray na bulitor laki kaya ni karua and nabukili bang karoon na kalaki so baby It's very true. What is so the most of people that are moving into from the rural areas, most of them are coming basically because of the needs for further education for their people. And we're thankful for government's commitment to continue to build affordable houses whereby our people can come in and own houses at affordable cost. Thank you, Shilpa. और जैसे कि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री माननीय सिटिवेनी रंबुका जी जो नए 16 फ्लैट्स है उसका दौरा कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो हाउसिंग योजना है ये महत्व है, बहुत ही महत्व है हमारे राष्ट्र के विकास के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और सरकार की प्रतिबद्धता को भी एक अहम भूमिका निभाता है। और अगर हम PRB फ्लैट्स के बारे में देखें तो पिछले साल 36 फ्लैट्स का उद्घाटन किया गया था, इस साल 16 फ्लैट्स का उद्घाटन किया गया है और आगे आने वाले 24 फ्लैट्स का उद्घाटन भी किया जाएगा बहुत जल्द। Thank you, ladies and gentlemen, viewers that been with us for the last 1 hour or so for this official program, and we thank you for your engagement from wherever you are, and congratulations to the 16 new families that will be owning new housing flats here at the Langi estate as part of the government's ongoing development to build affordable housing for our peoples. Pinakabili sa rongot kaltingan itu betul ni kanan dolar na bali ni ko yan laka ni iba sa mundur na kena sa Italy metare terus na bulka ba bali si flat si merna babal tagi sa talanga kinana kandar ba itu ko yan itu ko mo langi na kena re mandangan sara botokan kabyunggo totokan kena re waroro takital nga bira erso sinasud sarira Rabuka bali waroro tigwir nasul ni bali senatar di bali kapag kinana kena sum darong tal ko ngano nito ko na ilun tamatin tu era bambi tipo nagata ni biro mandi nagata ni ndo bata sangkara na matin tu no tabi kena baru ta kena itu na itu kena sangai ibu weekend yang tanah may tawanan na bali sa itiko-tiko nandamara tangan na itiko-tiko baru ta kana matintun dilan ninda na somatiko kenda rito kini bali na kena sobiti kana bali ya dodor nandamara itu don itu baru ito kanil nandamatin itu balatan ni mona ramay dalab kina na itiko-tiko nandon ngono sa uti basi katanga may uti nga bali sa basi katanga may donakis nakisi embasi kana bunila nga babobal kamo balik na tutukong bangara biya babi bitak kunil ng tamatin ito na kana maroy na bobal nagkunin ng kay yabo tali ng doon ng ramaroy ng wani nonit ko tamatin ito nonit ko kunil ng tamatin ito ramaroy ng wani nonit tabi niya ito may garuniro ng wani dali siya mabi ko na kanong tabi akan kaya kanda sampai bakabit TV na malamay na duya sana na mamanipan nuwa kaki naman na yan kasi namin din may isa mga ito ka nabiyukan pero di tawag nga kina na iririn ng nabiyukan kapag kina nanonda sa may mga itinututang kaya na itinututang mga rota ka naman din sana-sana mo tambor nanon sa mga ulit ka nilin na tamatin ito kinabon mo nga nalaking karami kinakatakan ka ni mga sumundo na kaya na sanay may taratalin doon na balik
próximo do trabalho. Próximo do patrão do canal ni vale ser flats e barro tech. E barro tech. Em vale tiro no veterano. E daí tigo tudo bem lá. Thank you, ladies and gentlemen. We can see live drone shots from by the PM's entourage is currently situated for the Prime Minister to also launch the official groundbreaking ceremonies for the 24 additional flats here at Langi Estate. Naka-Silta. और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बहुत ही खुशियों भरा माहौल है जबकि उन 16 परिवारों को एक नई घर की शुरुआत हुई है, एक नई जीवन की शुरुआत हुई है। और इसके साथ साथ अभी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय सितिवेनी रंबुका उस जगह पर गए हुए हैं जहां पर और नए 24 फ्लैट्स की घोषणा बहुत ही जल्द की जाएगी जो अभी फिलहाल बन रही है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इससे पहले 36 यानी कि 36 फ्लैट्स का उद्घाटन पिछले साल किया गया था। इस साल 16 नए फ्लैट्स का उद्घाटन आज किया गया है और आगे चलकर 24 और नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया जाएगा। 2026-2027 राष्ट्रीय बजट में इस योजना के लिए जो सरकार की प्रतिबद्धता है ये अभी तक अचल है और आगे भी अचल रहेगी। Thank you, Silta. Ladies and gentlemen, sa sarap tingnan ko rin na nangaka ni Wasong Bidur sa sulit na nailin ng tamat ito na nalaking karawa sa rumah dal tingnan ito tuko ni Rusong Bidur na vale si flats kana baro titiko and taran ni vale po it's commonly known as 216 for those that live around the area. They know this area.
Thank you, ladies and gentlemen, viewers on Fijian government Facebook. We are witnessing the groundbreaking ceremonies by the Honorable Prime Minister of Fiji, Honorable Sitiveni Rabuka, here at Bangladesh Estate. Thank you, ladies and gentlemen, viewers joining us again on the Fijian government Facebook platform. Once again, it's been a pleasure having you on our platform with this official program here at Langi Estate, whereby the Prime Minister had opened the new 16 PRB flats for homeowners. I do thank you for joining us today. Ya, sangkara bilang katakan di bawah sumbundur, baik bikin ilmu tamatin itu, bahkan desa rumah tangga itu kurus nabu kapan bali si flats, baru takian bonobo kasa menggarap ini kuan kena bawah sumbundur, nabu ulam mani bali bu sartal tengah ku kita sa bahanan tak kita bu, namun dan enam flats sindana tolkina kuna rumu bokina na valikuro kakina na valisili kina kuna bali. और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के विशेष अंतिम चरण में आ चुके हैं और फिजी गवर्नमेंट के फेसबुक पेज के लाइव प्रसारण से जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। Thank you, Shilta and Watsoni, for joining me in the commentaries for this official program here at Langi Estate. And we thank you, viewers, for joining us. And also a huge acknowledgements to the government of the day, and likewise for PRB for the continued commitment towards affordable housing for the people of Fiji. We really
return you now to the studios, and we thank you. Nabale.